Raisla devuna hamala ei aragon men emasal takarchi bala hedani me emme fahu fursatu kama bala me party ga kantatta oya gossam harwani ehme qawmi majlis sube vegina fahara එන්නිපි එතරේ ඉන්දියාවක වාතේ පාටිගේ නම්බරු 9 පාටිය තායිරු කරාතේ dairaga kantattan hori ehem mihe ingeto ehme mifaharo alon men eba jehe mi rayitun ede befulunna votula mi intihabu befulunna tanawas aglabiyat ko mikan kamyab kurawena koin adade ingeto ehme mi wararangal furusate asli huriha befulun kala godaka mi votu ala mi station taka gossa mi befulunge ihsasta miedu algon men mi daira dimafa miwa datitakun aragatuma libe wararangal ranuga furusate Uriame denumani a baikun a guwan kudin kolen mi ketere siasi madan a kuin kekeneri pa a mon take dakka a ekchaka emdika algon denumani raisla shedu ka hidme ambra gawma libe insaf libe ehem me algon men pura ummedu hasil kurevena ka me kabul kure algon gabukrane ha party gotuga onnanakam adi me yehor masata bes me india fauga irad karawe ha halluwe avanna party gotuga mi algon menge party ge namak kismi democratic party ehme algon menge terega hunnane khiyal tafatu ekamaku mi khiyal tafatun taka ekko kala ko taka algon men rangalu hisabakan adevena kam algon men mi gabudu kurani inge party irad karawiya hama ekatika ne gotuga tiga algon men aamu memberun daira terega hama baba men nen hama algon ka gabula nukurave emmen ellu hagge ekacche kiyaga mi party dama hatta mase kurave mi waguteki mi party baba ko mi party hala kuram vi wagutenno mi party dama hatta mase Quran MDP ge aamu member